heng mi te hi kumsang ni som ni pangachunga kan rongbol pui kan mangai chatuan ram min pan san ta ti an ni pitlang du thangi pitlang du thangi hi pulian thang leitle pilal ngai dami leite in kara una buko zinga pathum na ni turin sial su khwa lo pianga ni som ni paruk september sang khazakwa som thum pariat khan lo pianga pitlang du hi aming phwa dan takhi tlang du thangi tia phwa ania aming phwa chan hi apukaya mizo christian masain tuna sial su police quarter nungtlanga hian atule fate tan pathian bia achong china mun aneya tun thleng hian pukai lam twal ti ani zuita a hei hi khuchung vela alo thanta ka wangin tlang du thangi ti ming hi alo puta ani kumsang ka zakwa somruk pani khan puza ming thanga leit nen anin neya fa pariat nein tu som pakhat le tu chuan pasari an nei rongbol na lam kumsang ka zakwa somsari pathum khan pian tharna achanga heta chang hian aboral ni thlengin kaushan abel tatlat ani kulikon kaushana hun engemo chen chan tudin munle kaushan meiche committee member te alawni to china kumsang ni som pania kulikon veng thlang kaushan anlawin dan khan kaushan thushil tu rongbol na puiling sunday school zirtir tu le kaushan meiche committee member te alawni to chin ani akumte alawtam nu hian amitin khwa amu chalei theilawa heti chung hian pathian rongbol na chu achun zom zel thawa thu asoi po in bible chang chiar thei to lo ma se a bible chang won sa sei tak tak mangin asarmon mai chinani kaushana athushil nun ber hi december ni som pakwa sang ni som ni pakhat pathian ni chunu ni in thupuya pathian hum himna sam som kwa pakhat amang ani pathian rongbol nuam ti le biak in ngai nami tak ani a kumin january ni khatni po khan chaklau tak chungin a in khom sham sham ani kumsang ni som ni pani february tha khan bn hospital a zuntlum wangin admit ania thlani do na oma inlama a ho nu rei lote a anna achwali awangin aizol hospital a admit le ania hemi nu hian adan na hian nakal san mek lova inlam le damdo inlam carton rengin a omani ni som ni pasari january sang ni som ni panga zana akhwa asika atuk ni som ni pariat january sang ni som ni panga khan chuna atun le a mani po in saseng le theilovina oma kochhalau le luak nen khumbetin ana chunzom ani ni february sang ni som ni panga tlaidar nga aizol hospital panpui ani a cabina admit ngal ni ma se azan lala in hd wadalu ngal ani a adan na hian zwalam apan zel awangin atuk ni thum february sang ni som ni panga khan hd wachangin ic wadalu le ani a ventilator le damdoi cha mangin doctor le nurse ten theito pin an enkol lain february ninga nilaini sangni somni panga chundar sompani khan chatuan ram min lo pan santa ani atuk february ni rup ninga ni sangni somni panga chundar sompania waimi hola bial tu pastor lalpar chwan an vuina hun amanga thlanwala pro pastor michael ashna ramsangan thlan hun mangin kaushan hauten ui tak chungin kan thla liamta ani lalmangai hi kumsang ka zakwa somruk pariat february ni sari khan puar laldu thanga leidle pingam thangi te fa upaber ni turin alo pianga pianpui unaw mi pa panga anni lalmangai hi mi in thashung le mi zazoi tak ni in achong claim na a chiana ngai na ema mi zakzum tak e te lo chuan chung khat le chian de tlo hi ape china ama ero chu rui theithila atulhu ta hlau chung po hian chung ko ta na noksak le harsan na siamin omngai lawa atho thei ang na athok ve chang zelani chung ko ezon nan bong sa sa ta ezong chinan ni a atlei rol chwalim achang khan khuwar ma athovin apa bong sa sa te apui china apa omlo nu po in an unawin hunenge mo chen chu an chun zomani tin mun shanga lote an nei china mi parwal an ni awangin an lo nei na po ala le china pathian mal som na dongin lo nei po an tlang chin le kumsang ni somni pali achang khan thok lama harsan na tokin huningi moti chung chu adam le mai beisin atwar tloka anuwa tb ani ti mu cho ani a tb damdoi te in chatlam apan chakle a ataksa alo chakle tak nu hian damdoi e alo chulle zeu china heiwang hian adan na ngaya bok lut le in akhu na sale zwala chatlam ain zwalam apan zela april ni kwa sang ni somni panga a atho hale khu chu azwal zela wangin zandar kwa
le achan vevela ZMC hospital panpui ania oxygen lo pe ngalin an lo admit ngala hunrei pom man lawin April ni som sang ni som ni panga jingdar nga le minute soma chatuan ram min pan santa ani hemini vek chahnudar khata Sunday school hola pro pastor Michael H. Remsangan vuina hun amanga thlanwala upasi daw reman thana hun mangin kaushan hauten ui tak chungin kan thla liam ta ani Pilal nun pui hi uparal lian to nale pilal lian sangi leite fa paruk zinga upaber do tu ni in kumsang ka zakwa som rupa kwa October ni rukhan thingdol khwa alo pianga phir pui anei ani an sen line thingdol khwa achangin kolosi pan pema kolosi phi asailen namhun ani unaw pian pui panga anei ni som pasari thali sang kha zakwa som kwa pathuma puzau nun sanga sano VL luna leit walpui nen dia Presbyterian Kaushana anin naya fapa pakhadle tu pakhat an nei Kaushana aphak ang to kina in mang china diakon Kaushan no pang Sunday school zirtir tu ani china Ramthar Zaipol member ani a Kolosip town BSI Zaipol member ani chin bok tin Kaushan mei che kurong bol na lama po in mang ve a ama hi mihlim taksa chet na neyalam china ni kulikon veng thanga an pem nu po in Kaushana ain mang lea puitling Sunday school zirtir tu thushil tu ani a Kaushan inkhom na athu soi nung ber chu ni somthum thali sang ni somni pahni inrin ni zan kha ani thupuya thinlung siam tharna ti amangani Kaushan Meitse Committee member ni in Kulikon Pastor Bial Kaushan Meitse Committee member ania BSI collector ni in kumsom chung azona collector choimoy na po kumsang ni somni pali khana donga TBZ Kulikon unit committee member ani chinbok Bible angai na ma voice somni pahni lai achhar chhuak manani Khotlang rungbol na lama po athe ang to kinain mga Diakon Branch MHEP Secretary ani china self-help group a te shwai tu ni in sarkar lama how tu te po in campaign turin zawram hun shang shanga antir chhuak china ni kumsang ni somni pahni jun thla achang khan aring chaklo hi ain shachana a ummai mai hi alu lo kun le mai china achan turan sha lo awangin doctor ti shang shang medicine gaini psychiatrist ortholam thiamna big nei te kan ron kwala ma se sot lawin zwalam apan zel mai sia kumsang ni somni pathum February ni som pakhat khan Dr. K. Vanal Zami neurologist kan ron lea anat na ber hi motor neuron disease aring lela investigation nei turin kumsang ni somni pathum February ni som panga khan ZMC a admit ania uluk taka investigation ti ni in motor neuron disease alaw ni nge ani ti finfia ani ta ani huninge mochen in lama in enkol ani nuwa kumsang ni somni pathum ju ni tlaya acho eichu nataka aha ka wangin a ezui ngam talawa ti chuan ni thum sang ni somni pathum a ZMC ya bok admit ani le a warta ani ko chung enkol ani nu in ni som pani tharuk sang ni somni pathum tlaya IC wa dalu ani ta a IC wa hian ni zasari somsari pali Z enkol ani nu in July ni somni panga sang ni somni panga zirtob ni tlai dar thuma chatuan ramin pan santa ani atuk July ni somni paruk sang ni somni panga inrin ni chhundar sompania kulikon wai me hola bial tu pastoral par chwanan vuina hun amanga thlanwala pro pastor Michael H. Remsangan thana hun mangin Kaushan hauten ui tak chungin kan thaliam ta ani pimangai zwali hi kumsang ka zakwa sumsari pasari January ni rukhan kanan khwa Myanmar a puziak sang leidle pisang thangpui te inkara unaw zinga upaber ni turin alaw pianga pianpui unaw panga anei kumsang ka zakwa sumkwa pasari March ni sompani khan pularin di kanamte sana fumal soma namte kulikon nen innain fa pani anneya ama hi ril ruchatak mithil phal tak le general kum thiam tak ani Kaushan le khotla nga lang tam lo ma se chung ko tan chuan chung ko nu tak meu ani a mangai takin anu le pa le apasal fanaw ti a enkol chin in leng lo dong song tu berni in afa ti chan te po hian an ngai na chin le a ama hi mitwar chelngang ani a amu ani chuan anave hle to ti na ani chin anat dan
October ni som paruk ni nga ni khan a hapui na a phoi tiara atu ka chang hian har sat na neu neu nein a thing pui nau ken lai te po dom ngit zo lovin a thlawa inrin ni atang chuan a tho chhuak pe to meu lawa zan lama min pui hial nga ya om ta ka wangin atuk pathian nu chuma dar som le achan ve khan ZMC hospital panpui ani a andat na hi sha chwa lok ani lo awangin te shang shang nei ani nuwa October ni som ni pakwa ni lai ni khan thuak TB ani ti sha chwa ani a anat na ber mu chwa ani ta ka wang hian chung kolamin andam le wat an be sei viau lain vandoi thak takin October ni som thum jing dar ni le achan ve khan chatuan ram min pansana sonnu dar khat le achan ve a pro pastor Michael Ashel Rim sangan vuina hun amanga bial tu pastor lal par chwanan thlanmuala thana hun mangin kaushan hauten ui tak chungin kan thla liam ta ani Pilal limpui hi March ni sompanga sang khazakwa somru khan sai twala ralian to na le Elizabeth dar chami leite in kara lo piangin an unaw pasari zinga au paber dot tu ani Pilal limpui hi pulal thamwan na leit son of thanmoi leit kulikon nen ni somthum thla som pakhat sang khazakwa somriat pariat khan in nein fa pathum an neya tu paruk an nei ani ama hi nushi sel le harwang chatak ania zirna konga thlengsang lo ma se theitop chuin eizunna konga chanem angai chin le ani ama hi mi chong du tak general pol thiam tak ania kaushan lama po a theitop chuin kaushana chantu ni in October ni som pakwa sang ni som ni panga pathian ni chonu kha channa hun aman nun ber ani kaushan mecha group a po athi ni thleng hian committee member ani Pilal limpui hi nutwar chel tak ani a in social na po anei ngai lo oga sang ni somni panga thlatop lama changkhan in socialin kulikon hospitala in enterin te shang te an nei nu in meat cancer ani ti sha chwa ani a cancer hi a stage ro sang to hle a athin zong lo chai dar to in chemotherapy po lak thei ani to lo damdoi nen in lama thei to pa enkol ani nu in ana azwa zela nili thakwa sang ni somni panga khan zema bok lama kalpui ni in damdoi te lo chu in lama bok enkol ani le a in chung dunga te po alavei kwal ve rengin ni somni paria thasom sang ni somni panga achang khan ana aron zwa zela apu malo puar chana chaulam apan zela wangin ama hian dam chwa tum hle ma se adan na hian alo boi ne le to awangin ni somni paria thasom pakhat sang ni somni panga khan aizo civil hospital admit ni in ama po atlaniam sakle a ni somthum thasom pakhat sang ni somni panga zandar som pakhat de achan ve a SICU a dalu ani a atuk ni khatha som pani sangni somni panga chuma dar som le achan ve a MICU a dalu le ani a HB aniam le a oxygen le ventilator wa ngal ni in thisen po pe ngal ani ni thasom pani sangni somni panga a dialysis te twang taka nei ni in adin mun po akang chho ve zela ni thum thasom pani sangni somni panga a po chadlam apan zel tura kan ngai lain December ni li sangni somni panga ninga ni chumadar som pakhat khan chatuan ramin pansanta ani atuk December ninga zirtop ni sangni somni panga chundar som pania wai mi hola pro pastor Michael Ashel Rem sangan vuina hun amanga uparin lianan thanwala thana hun mangin kaushan hauten ui takchungin kan tha liam ta ani nula kelrat sangi hi pukelal mal somale pirauliani fa ni turin kumsang ni pakhat me ni sompathuma civil hospital aizola alo pianga sangi hi an unaw jinga no pangber ania sangi hi mihlim theitak ni in mi poi soi hlau tak le chan kum nom ti tak ani inkhom po nuama ti hle chung le khat lo kwal tu ber ni in chung te ti hlim tu ber ani Lalmal Soma Memorial School ale Caroline Elementary School bulchanin kumsang ni sompakwa khan Kulikon High School class 10 na pasa kumsang ni somni pakhat khan Boston Higher Secondary School class 12 to first division na apasli ani Assam Institute of Nursing School kumsang ni somni pani achang khan nurse training li a final year exam lai mek ani chataka exam te anei mek lain base lo tak main December ni ruk sang ni somni panga inrin ni khan chatuan ram min pansanta ani atuk December ni sari zirtop ni sang ni somni panga chundar som pania Sunday school hola pro pastor Michael Ashel Rim sangan vuina hun amanga upalal muan oman thlan
wala thla na hun mangin kaushan hauten ui tak chungin kan thla liam ta ani Biram naulal na ramnit langai lawa chuan kan chen tak ten khovel ngai lovin zain biram nauro pui an faka nun na thing dai lim hnoya chuan puanwar sinin an leng an kalsan kaushan hauteli an chung te zong zong pathian thamwan na changse lunglukong kharmoi le ro pui an hon huna an hne na kal ve turin i inbuat sayang u